U ovoj školskoj godini, prema podacima dostupnim javnosti, više od 100 prosvetnih radnika ostalo je bez posla. Protiv više od 110 njih pokrenuti su disciplinski postupci. 25 direktora škola podnelo je ostavke, a 75 direktora je smenjeno. Naši gosti su Andreja Besedeš, nastavnica informatike i matematike, koja je ostala bez posla nakon 16 godina rada u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bajmoku, kao i Goran Radojev, koji je nakon 23 godine rada u Novosadskoj Jovinoj gimnaziji prestao da bude njen saradnik. I Andreja i Goran smatraju da im ugovori nisu produženi zato što su podržali studente. Andreja, kako ste saznali da vam ugovor na određeno neće biti produžen u ovoj školskoj godini? Svih 16 godina sam imala istu stručnu spremu i uvek bez problema sam dobila na godinu dana ugovor. I nisam ja jedina, ima takvih, nažalost, i stručnih nastavnika kojima sad nije obnovljen ugovor, a imaju sve uslove, znači odgovarajuću stručnu spremu, i ipak ni njima nije. Ne u mojoj školi, ali desilo se. Nadala sam se da neće do ovoga doći, jer već sam ranije bila obaveštena da nešto se sprema, da oni ne žele da ja dobijem ugovor za sljedeću školsku godinu. 28. su ipak rekli da neću ostati. Mada sam u ponedjeljak dobila sve kome ću biti, šta ću predavati, kome ću biti razredna i sve ostalo. Ali u četvrtak sam saznala na hodniku da za mene tamo leba više nema. Gorane, vi ste dugo sarađivali sa gimnazijom u Novom Sadu. Kako ste vi saznali da vam ugovor neće biti produžen? Prethodne 23 godine sam bio saradnik u kontinuitetu u gimnaziji Ivanić Zmaj i predavao sam razne matematičke, stručno matematičke predmete učenicima odeljenja sa specijalnim sposobnostima za matematiku. I evo, posle 23 godine, ne samo meni, nego i drugim kolegama, mislim da je preko 25 kolega u sličnoj poziciji, nije stigao ni poziv, niti mail za produžetak saradnje. Iako je bilo uobičajeno da negde tamo pred 1. septembar stigne jedan mail da mi potvrdimo da ćemo i naredne godine držati nastavu kao saradnici u Jovinoj gimnaziji. Ove godine toga nije bilo. Andreja, ko sada radi vaš posao i kako to utiče na nastavu? Mesto mene sad radi koleginica koja je stručna kao profesor biologije. Znači ovdje nije bilo toga da su našli nekoga koji ima odgovarajući fakultet. To bi se moglo mislim, ne mora razumeti, nego to je sasvim normalno. Gorane, ko predaje stručne predmete i kakav je efekat? Imamo situaciju da stručno matematičke predmete predaje jedan student matematike, a recimo drugi student matematike predaje, verovali ne, student matematike, programiranje i programske jezike odeljenjima sa specijalnim sposobnostima za informatiku. Dakle, toj deci treba da predaju stručnjaci sa visokim kvalifikacijama. Dogodio se apsurd da umesto da predaju profesor fakulteta, imamo studente matematike koji čak ne samo što studenti matematike, nego su te studije produžili više godina u odnosu na ono što su redovne studije, tako da imamo jednu situaciju gde sada trenutno učenici pojedine časove uopšte i nemaju, a velik broj časova predaju kadrovi koji nemaju odgovarajuće kvalifikacije. Andreja, kako vi tumačite odluku škole da vam se ugovor na određeno ne produži nakon 16 godina rada? Jednostavno bilo je zabranjeno da me prime u tu školu, znači ideja nije potekla iz škole, to iz gradske uprave bilo naređenje, jer podržavala sam studente, pa organizovala sam doček za njih kad su šetali iz Subotice do našeg mesta, do Bajmoka, pa onda kad su iz Sombora šetali do Subotice, i bila sam i predsjednik štrajkačkog odbora, jer kao član i predsjednik školskog sindikata isto bila sam glasna i šetala sam sa njima, znači sve što je po meni dobro, a ne u školi. Znači to nikad nisam onako da školu i decu da uvlačim u takve političke akcije, nego to je bilo sve van radnog vremena. Nisam šetala onda kad sam trebala biti u školi, nisam išla na proteste kad sam trebala biti u školi, jer bila sam sa učenicima. Gorane, šta mislite da je razlog što vam nakon 23 godine rada nisu produžili ugovor?
Šta je razlog ovog nepozivanja, odnosno šta ono što slutimo da je razlog? E, Veliki broj saradnika, odnosno najveći broj saradnika je dao podršku studentima u blokadi, ali i učenicima one gimnazije koji su bili u blokadi, koji su imali specifične zahteve i tada je direktor klečao satima ispred gimnazije, tada smo videli one nadrealne scene i nakon svega toga, naravno, s obzirom da smo mi tu zbog dece, a ne zbog direktora ili bilo kog pojedinca, mi smo te zahteve dece podržali, neki od nas, poput mene, su bili malo i istaknuti u kontekstu toga da smo govorili na javnim časovima koji se držaju ispred gimnazije i naravno, tog trenutka kad to uradite, vi se prosto zamerite direktoru koji inače pokazuje jednu osvetoljubivu crtu. Nema apsolutno nikakvu sumnju kada je reč o tome da nismo dobili novi ugovor, odnosno da jednostavno nismo angažovani za ovu školsku godinu, da je reč o osveti zbog toga što smo podržali studente u blokadi, odnosno zahteve studenta, ali pre svega i zahteve učenika u blokadi, odnosno učenika gimnazije Zmaj koji su bili u blokadi sa specifičnim zahtjevima upravo vezanim za gimnaziju. Iako to niko javno nije rekao, mi nemamo, bar većina nas nema apsolutno nikakvu dilemu šta je konkretan razlog čega se to dogodilo. Ovo su bila iskustva Andreja Besedeš i Gorana Radojeva, primjeri kako stručni nastavnici mogu da ostanu bez posla zbog podrške studentima i studentskim protestima. I oni sigurno nisu jedini. Hvala što ste gledali Spinać.